Mwena wa Ole Kasasi Rongai aikari guku makomithanitio na muoroto umwe uria ni wa gucirira nyongerera ya marihi ma igoti ria migunda, na haha ndereti ya kwaga uigananu hari marihi maya ni yumiritie, amwe yao magitio mbeca nyingi gukira aria angi. Nimelipwa 2,000, yeye amelipa shilingi 7,000 na risiti ni hii. Hii ni 2024 amelipa 7,000. Na mimi nimelipa shilingi 2,000. Sasa hapa hakuna maelewano, hakuna kitu ya kusema hii wananchi wako na shida tuweke rate moja. Kama ni 2,000, kama ni 1,000, kama ni 5,000, hakuna. Kila mtu nakuliwa tu kando. Ndetono taino gicagini kia Ng'ong'o, muingi wa guku gitariria ona matire mataukwo nyongerera ino yakinyaniirio ri. Nie kuria njikaraga ndingihota kuriha mbeca icio. Ni undu tariu ndathire guciriha ngirwo mathe coco ici mbeca itingĩigana, thiuge wera ciana ciaku ikuongerere. Ngimera nie ndire na 5,000 ngĩinũka na ngiri icio 2 ni urahotaga kwihitha ukakia kunywa kindu ukaga kuria ugatengerio gathi ukariha. Tha ici ndungitengeria tondu watengeria rukeroho ngongere 3,000 tukuruta ku 3,000. Riu ri ithu tukwenda kuga atiriri tutareheirwo memo ya kuonania ati ni twetikira ithue turihio makiria ma 2,000 ri ithu tukwenda kuriha 2,000 na andu acio me wabici maroiga thie na mbeca cia kuthio ingiye ikinye 5,000 ri ni twaregana nao na ithu tutire hau. Wakiri Shadrack Wambui mari na muruna we Nick Karanja makiagithia kiene mucemanio uria watafanirio kiumia kihituku ni minista wa migunda na wa kigina thirikari-ini ya Kajiado, na amwe a aikari makiuga ni nginyagia mangirumirira watho. Riu turari na mucemanio ucio iyo ni ndironire kwina macokio turaheirwo. Macokio maya maraugire atiriri, we ureciragia 3,000 kana 7,500 ni mbeca nyingi, mwaka uyu watu guthira ni makuongerera 500. Ni kuga atiriri, onawe urarira ukiugaga mbeca ici ni nyingi, umenya atiriri matirekanitie nawe, na nikio ndirahoya muingi, ndirahoya aikari othe a Kajiado North constituency manyite guoko tuthie twi hamwe ngina kuria Kajiado Law Courts on 1st of April 2025 niguo riu tuthie kuria tuhoye jaji aigue kiriro kia muingi uyu. Agikorwo ni watho ni let it be followed to the letter. Agikorwo ni 7,000 icio marauga o mundu arie 7,000, agikorwo ni 2,000 o mundu arie 2,000 ici. Oro wa guthi kurora mundu kama wewe umenona moja nona ati ukana pesa utatoa 2,000, kama wewe ni bonyenye utatoa 7,000. Oro cio tutiramenya umete ko, na we need application of the law equally. MCA wa Ng'ong'o Mbiriri Mwaura akiuga to muingi ubatie kugerera maruru ma kwagarara watho, amuona atongoria ni mabatie gukanyuira. Ni sheria, mtu asipolipa kuna ile sheria ya kusema shamba yake itakuwa repossessed. Lakini nataka niulize swali, na sisi viongozi na sisi serikali, wakati wananchi wanalipa kodi na hatufanyi services, hatufanyi maendeleo, na sisi tufanyiwe nini? Si basi hata sisi tuwekewe sheria ya kuwekwa jela. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kajiado, getwo Wacuka wa Kiarie.